kita ditawain sama ondel-ondel tuh ya. Kwi 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 kwi, ca 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 ca, asik asik asik. Ya, sendirian begini amat ini, joget apa begini nih, joget payung. Aduh, kagak tahan kita. Wait, tuangin, wait bang, duduk kita lewat dulu. Iya. Mantep nih, payung lu tuh kan. Warin jurus, adik. Wah, asik. Mau kemana lagi nih kita di siang nih ya? Aduh, udah ikem banget, panas banget lagi kita pakai baju sawah lagi nih. Aduh, wah. Ada si Badut dong megang payung. Wah, kita ambil nih. Boy Badut, gue minjem lo payung. Ini apaan lo, joget-joget aja udah. Lo ngapain pakai ngikutin gue lagi dah. Tuh gue puter-puter tuh. Mantap, asik. Keluarin deh. Ini gue payungin deh supaya kagak kepanasan deh. Sini gue pinjem. Lo sampai kagak tuh ya. Kakak lah, sini gue pinjem. Kakak tuh kan lu bilang lu beli ya. Lu mah parah, lu mah diajak mainnya begitu ngerebut payung gua ya. Pinjem. Adik, asik. Ayo lu rebut tiga kan juga. Ayo lagi ke depan. Adik ke situ. Ini sebelah ondel-ondel nih. Tuh. Ayo sana Pak. Oh no. Lah. Belakang udah tidak. Payung gua tuh udah. Lu minjem lagi jatuh lagi. Aduh. Nih tuh sini nih. Ini kita jaga sini nih. Bangan mari. Muter mulu begini. Gimana kikirnya? Tuh kan. Asik tuh lintir-lintir gitu. Lah. Puyeng lah mari. Puyeng lah. Begitu amat sih lu ya. Tuh lu ngitir lu. Kakak bisa lu. Ya. Salah. Nah tuh. Di mana itu? Itu gue di sini nih. Ya. Aduh, si Badut bener-bener. Dalam gue mata gue kelilipan jadinya kelili gue ya.